Dramis putešestvija. 15. februar. Temperatura 1 stepen. Krenuli smo sa Prisedli preko Solotuše, Pilice do Bajine Bašte. Ruta dugačka negdje oko 17 km. Nadamo se da ćemo proći bez problema. Sneg je počeo da pada. Prilično je maglovito, ali se nadamo dobrom putu. Čudno vreme. I magla, i sunce, i sneg pada, ali dobro. Bitno je da se mi dobro osjećamo, da. Evo, kao što vidite, prava zimska idila. Put je zaleđen, moramo da vodimo dobro računa da se ne okliznemo. Toliko za ovo uključenje. Pošto je strmina, isključit ću se.